भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय ननाय दैसा आरो कुलसे दैसायाव रायजो राजाफोरा खौसेयै बान्दो खोदों। उदालगुरि जिल्लानि गेजेरजों भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय ननाय दैसा आरो कुलसे दैसानि दैखौ आबाद फोथार आरो सरासनस्रायै बाहायनो थाखाय दिनै रायजो राजाफोरा खौसेयै बान्दो खोनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बोसोरफ्रोमबो दैज्लां बोथोरनि समाव बे दैसानि लोमसावनायाव दैया माखासे गामिफोरखौ हालाय हाफाय खालामलाङो। बेनिखायनो ओनसोलनि आबादारि रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय सोलिफु आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ थाबैनो माथावरि आरो सुइस गेट लुफुंनानै होनो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों। सफैनो हानाय निउस बा खौरांगिरि बिथांमोन सफैबाय। दा बे बेलायावनो आं बेजोंनो खौरां बिजोंजोंनो बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि बिटिसिनि गाहाय सोद्रोमा CM मिस्टार बोदसा बिथां आरो लोगोसेयाव आसाम सरकारनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांमोननिसिम आं बेखौनो बे जोंनि ननाय आरो कलसि बान्दो आफादनि जानानै आं बेखौनो खावलायहरनो नागिरदों जे जोंहा जुग जुगैनो जों बिदियैनो 200 बोसोरसोनि सिगांनिफ्राय जोङो बे भुटान आरो आसाम बर्डारनि बे जोङो सिमानिफ्राय आबादारिफोरा फ्राय जोंनि 70तासो बान्दो कमिटि आफादफोरा 200 बोसोरसोनि सिगांनिफ्रायनो दैखौ जोङो लांनानै आबाद मावनाय जायो। बेयो भुटान आरो भारत बर्डार सिमानि आरो लोगोसे बे भारत भुटान सिमानि जे जालिमुख दङ बे जालिमुखनिफ्राय जोङो बे आबाद मावनो थाखाय जों दै लांनाय जायो। दा बे दै लांनायाव जोंहा 70ता बान्दो आफादा ओरैबायदि समयसा फैयो जे भुटाननिफ्राय फैनाय दै बानाया ओरैबायदि फैयो माने दैया बिथिं मालाबा समाव बैथि थाङो मालाबा समाव बैथि थाङो। थिग बेफोरबायदि जोंनि बान्दोआ नांगौ बायदि थाया। जोंनि बान्दोआ प्रति बोसोरैनो दैजोंनो सोलायबाय थायो। बेखायनो बे बान्दोखौ जोङो होबथानोब्ला बा बान्दोखौ मोजाङै लाखिनोब्ला जोङो बे बान्दोनि गेजेरजों आबादखौ मोजाङै जोङो खालामनो हानो थाखाय जोंनो मा नांगौ जादों। दा जोंनो 70ता बान्दो कमिटि आफादा बेखौनो जे बुंदों जोंनो बेयाव मोनसे मोजां रोखोमनि सुइस गेट दैखौ होबथानानै जे लांनो हानाय सुइस गेटनि जोंनियाव गोनांथि जाना फैदों। बेनिसिम जोङो जाहाथे जोंनि बे दुखिया गोरिब गुन्द्रानि रायजो राजानि जे आबादारि मावनाय बे आबादफोराव जाहाथे दैखौ थिखांनो हानाय हिसाबै जोंनो बे सुइस गेटखौ मोजां रोखोमै मोनसे गिदिर एमाउन्टनि हमनानै जाहाथे जोङो बे सुइस गेटखौ जाहाथे होयो बेखौनो जोङो रायजोनि जानानै गुरै खावलायहरनाय थाबाय। दिनै হঠাৎ আজি দেখা গ'ল এইখিনি অঞ্চলত খেতি পথাৰৰ কাৰণে পানী নিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি আছে, অথচ তাত মেচিনাৰী একো ব্যৱস্থা নাই। আজি আমি জানা মতে চৰকাৰত প্ৰত্যেকটা বিভাগেও আছে। আজি আমাৰ এৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। আজি ডিপাৰ্টমেণ্টটো কিয়ৰ কাৰণে চৰকাৰে আজি বিভাগটো বনাইছে, প্ৰত্যেকটি বিভাগৰ কৰ্ম অনুষ্ঠান আছে। আজি আমি জানা মতে আজি আমাৰ যোনটো পানী লোৱাৰ ব্যৱস্থা এৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট কৰি দিব লাগে। আজি ডিপাৰ্টমেণ্ট থকাৰ পিছত আমাৰ সমস্যাটো কিয়নো তেওঁলোকে মানে কিবা কৰা নাই। আমি অলৰেডি কিন্তু আমাৰ এই ওদালগুৰি জলসিঞ্চন বিভাগতো আমি এই স্মাৰ্টপৰ্টটো আমি এই সমস্যাটোক আমি দাবী জনাইছোঁ। কিন্তু দাবীটো জনোৱাৰ পিছতো কিন্তু আজি তেওঁলোকক কিন্তু আজি আমি কোনো পজিটিভ আজি তাৰিখলৈকে আমি কিন্তু মেছেজ পোৱা নাই। অতি দুখ লগা কথা। তো ইয়াৰ কাৰণে মই BTC চৰকাৰক বা অসম চৰকাৰক মই দুখীয়া খেতিয়ক ৰাইজৰ পৰা মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে যিমান সোনকালে পাৰে ডিপাৰ্টমেণ্টক ইয়াতে পৰিদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে যিমান সোনকালে পাৰে পঠাই দিব পাৰি আমি অনুৰোধ বিচাৰিছোঁ। তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চৰকাৰলৈ কি আহ্বান কৰিব বৰ্তমান BTC চৰকাৰলৈ? যদি আজি এতিয়া আমি চৰকাৰক আমি জনাম, কাৰণ এই সমস্যাটোক লৈ আজি আমি 18 চনৰ পৰা কিন্তু আমি এই সমস্যাটোক আমি চৰকাৰক জনাই আছোঁ। আৰু চৰকাৰৰ আজি আমি চৰকাৰৰ ওপৰত আমাৰ এটা বিশ্বাস আছে চৰকাৰে যে কৰিব। কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে কিন্তু আমি চৰকাৰে কিন্তু আমাক হ'ব বুলি কিন্তু দি আছে। কিন্তু আজি আমি যদি চৰকাৰে যদি কোনো পদক্ষেপ যদি নলয় তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু 70টা গাঁও মিলি কিন্তু আমি এটা এই আন্দোলন গঢ়ি উঠাৰ কাৰণে আমি এটা আমি গোটেই খেতিয়ক ৰাইজ কিন্তু আমি এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম।